O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga le nei tai au, ma lo le soifua manui alo maia o talo le asonga fua. E ta tawi sui tau wālo o whina wina le tofi pule nu o au kilani, ono manino po o le aso la ua tā ofi le whaatuto a tasi o le wafu a au kilani. O se tasi le neo mata upo o lo o tala noa ina I le laulau, a o iai le tā mo engo le sa ilinga o se isi pule nu o au kilani. Whina ua le yuni leo lo o tū mālosi le nei mata upu, o lo mafuli lana lango I le whaatu maupea o le wafu I lalo le council o le leo tangata au kilani uma. E le fōi le whaalongo tangata au kilani le telo tu a inga e meise o so enga na whaia, mai lo ai le leo na pū leo le wafu. Ma o le whaatu to atasi le wa aya le yuni, e le o le tali leo le whaafita auli. A o mai tau wailai le yuni fe lafo a inga o finangalo sui tau walo o fina wina le tofi pule nuu, ole a aitele, uai loa mai ai le o ma o tipo o fea sao e mafuli I ai, le lango a sui tau wā. O le aso to ona nei, aso valu o ke topa e tāpuni ai pālota, o whainga pālota wha aitu malu. O lea walo ia le aso na whaangatai o na whaatau pe ngā o sia I totono o New Zealand, single-use plastics. O le ulua I aso o ke topa le ana amata wha mamalu ai lea sa. Mai le minista o le si o manga David Parker, o se la sanga o le fuafuanga tolu tau sanga na whaia, e fo I ai whaafita uli mafua mai le whaao ngā o plastics. I to tono le tau sanga, e tusa ma le fitu se lau 5 kilo kalama o taota e la fuai. Ma o le tele o nei o taota e le ma whaio na recycle. Mo le mawina I tala foe o mai le whaai unga le vaiaso walu. O lo o whaatau ina pe lisi o whale o loa la iti plastics nei e sau I le lisi, ua whaasa. Ua sa waima moli maua le polesilo le Plastics New Zealand, Rachel Barker I tala le tua New Zealand. O se tu la fono o lo o anga I se tu le lei pau o lea. O lo iele papole ngai fōlinga mai ele I lava la pata inga. Ona o lea lava o lo o tere lava ina whaatau e pisinisi la iti plastics nei ua whaasa, ma masalo e le o iloa. O lo o mawhaiona maua uma I lunga le o pengata wha ilangi am tanga luengo si o manga, le lisi o plastics o lo o whaatanga I le taimi nei, whaapea plastics wa whaasa I tutono le atunuu. Lo ngai le tatalo o tua oio New Zealand I so o se tu risi fia siasi mai. E le o mawhaiona tupu I nisi o lo o whaatali peo lato visa. Reportia le News Hub whaitau se fulu wa fele to atele o lo o kiu e whaatali o lato visitor visas po o visa tafau. Talu mai ona tatala tua oile masino me. La talata I le tolu se lau wafe tu risi mai atunu visa waiver na talia lo lato whai malanga mai. O atunu e iei Peritania ma Amerika o I lato nei o lo o mawhaiona whai malanga mai au noa ma le whaatalo sango ni visa. Ai o mai le masino au kuso ina ua matala iso o se tasi. Silia ma le onos fulutasi a fetalo sanga mo visa tafau. Ma ilia foi numera, na o le 2 a fetolo se lau mo na tupu wa talia, ai te ena le 5 talo sanga. Wa upu ia ai le national le umio na whaatali o talo sanga. Ma ua le tutu sai ma le whaamtalango lo o whaia nei tu risi, ua tatala whai tuto o New Zealand. E mai le Minister o Immigration Michael Wood, e le o whaingo fiele ngā luenga le immigration, ma o lo o whaamaliaina ia I le whaatautainga o au nanga. Manuia le taunu unga le whonotanga Natali Malo ai Amerika I taita I o atunu Pasifika. O lea Natali le Presidente Joe Biden taita I mai atunu Pasifika I se fululua, e au fiai ma le pale mi o Samoa le afionga fia me Naomi mata afa, ma e na o ia fo I le sui usu whono tamaitai. O se whonotanga na usu a o le whaingo fiai a Amerika. Le tau mawhai mai o saina I le Pasifika. Ma I lea whanotanga na autasi eiso Yusu whono umai whai se maaliengo lo tau au whai eitu es fulutasi e ngā lulu e whaatasi ai. E ui o leana mua I sautala a o loma le whanotanga e le ai Solomona. Mai le malo tele o le nei whanotanga o se tasi o vaengo lo tau mawhai malo si ei Amerika e wha malo sia na whainga whaapaanga ma le Pasifika. Ai le launga le Presidente Joe Biden na ia tā ua I le whono e au noa ma le tā ua le ngō saina o lo o wha moe le malu pui o lololangi I le malu pui o atunu Pasifika. Ai mai le so upo le vai whafo a saina Maoning I tala le tio New Zealand e le tatau na vele Pasifika ma maa o le taalonga mu o lo o whinau I ai malo te tele. Ma tala wha ai u, wha o popo leo ngā leo I mola o wha atupula ia o so wha inga ngaoi. I se pepo whaamtalanga mai leo wa tele ina wa ai e tangata whaatau leo I shopping centers. Ma ua whaiai le mai asau o reporti o le whaapopole ino le community I oso whainga ngau I whaia I le au e peona iai le vai aso walu.
A to e te pai le wha mōzi au kilani ma Hamilton na ngā ui el vai aso tālu ai. O loo mā tele la vai fale o loa iai Michael Hill, ma isi fale o loa whaata wai ma ata ua. Mai le ofisa o leo leo lo ngā lulu e malo si le ngata ia malu pui pui a tangata lau tele, ai o loo wha awau pia fo isu e ngai sa liei la tau o loo ngā uia ma wha alea ngai ina fale o loa. Talanala Radio Samoa, Manuel Tai au.